So hello guys, welcome back again for another video which is magdula tag the twins bayot pero mag-easy lang sa tatay kay this is my first time na ako magdula og the twins bayot and ambot unsay next like is this Tagalog. Dai of course mag-easy lang sa tabay kay di man ta pro dai. So kung mission dai kay kaning coins kaning kwan which is kabalo na ko kung asa nagi-located asa na located nila pagtago bayot asa naging anaging char. Perfect. Love it. Diba, like, is this Tagalog? Is this Bisaya? Kiday, haladay, asa man ta diri day? Unsa man ni diri? Lamurag na ako sa building, I think. Like, makanaog ko. Ay, naaman ni diri. Unsa ni diri? Ay, the door is locked. So, asa ni siya located? Ay, chares, OE. Over kabayot. Ay, mana para bang? Adza, unsa man ni ilang balay? Mura man ni balay ni Garani. Libad day murag naslay pagka similar. Ang nagkalahi lang ani kay ang gapuyo. Adza. Unta day kaning gapuyo diri day kay kapalupod mga ligo day no. Sin parehara pod silang granit day na halos once a month ra maligo day. Unsa man sila bayot? Dapat mag out hala. Akong Barbie, hala, abnormal akong Barbie arms. Oh my gosh. Day. Uy, akong Barbie arms. Like, is this Tagalog? Like, nataga ko dira. Like, oh my gosh. Okay. So, hello? Anybody here? Here. Ay, natagak. So, diri sa ta. Like, diri sa ta, guys. Like, ala, unsa ni? Ay, door handle, okay. Hello, oh my gosh. Murag feel na ko na sila diri. Nalagi. Oh my gosh. Atara, day. Oh my gosh, hello girl. What are you doing? Kana na girl ha. Girl, kana na girl. Bayot, buto ang tambok. Bayot alagi kog sugdi daing kay na. Kabalo mo bayot na bayot, gi practice ta mong gabi day as in gabi ko ga practice day sharog di mo mang buto day. Murang ako bayot ikog sugdi day ha. Like is this Tagalog, is this Bisaya? Nimo igsoon diri katong na. Imong igsoon diri na slim day. Nimbuto imong igsoon ng chumbok. Feel ko dito ko sa bomba, kosto sa acid. Adza, ang gas day. Ay, unsa man take to? Unsa man take to ang bomba? Like is this Tagalog? Okay, let's go. Wala diri day pero ko ano to ning bomba day. Kay bomba man nato ni sa iyang igsoon day, awad day ha. Lupad ni ron lang sa igsoon. Parang na diri. Like hello girl. Like ay, naikuan hello. Naobri na lagi dayon ni. What a nice. Grabe jud ni day. Like is this Tagalog. Okay, so may next. Adza. Unsa day next bayot? Like aton na to yang igsuon bayot. Like murag feel jud ako day murag naa siya diri day. Like is this Tagalog na talaga. Kay wala siya day no. As you can see, wala mo nakita dira day. Ay! Chares. Marag padulong siya I think. Marag, nararamdaman ko na yung kalbaryo ko dito na para bang paparating siya. Na para bang paparating ang paklang ito na para bang, huy, like is this Tagalog? Okay, bayot. So, daghan man kay tag bomba diri as you can see dapat manghatag pud ta, ma'am. Dilit. Kanaday. Kan abayot, tikaab. Tikaab ka ma'am. Asa man mo igsuon diri bayot kay bombahan na to. Unsa man? Di lagi magkuan ha, di lagi ay lagi ko nyug sugda basa. Ako nagigadalag bomba bayot. Palayo na mo ma'am kay na. Boto jud do bayot. Love it doy kay na like is this Tagalog. Okay, man pattern which is sa taas man na siya no. Kay walay sulod. Like unsa man ning balay ignagnaan sulod ka diri kay ay yawa hala day nabombahan ko day hala uy like is this Tagalog bayot nabombahan ang Kera Madre. Okay ang revolver so of course okay ang revolver bayot kay para ni sa ubos. Okay of course why not coconut lang do ilabay din nato dira. Tara day. Manhi man na siya day.
Musaka maning abnormalon. Kaya abinyag na ilaki diri. Yan na ba siya kabigaon dahil like is this Tagalog. Tara oh. Oh, kan akol. Wag buto ni Ron. Hala yawa, wala lagi ning buto. Hala abnormal bayota, wala gi click ang boom. Like is this Tagalog na lang jud ti like OMG. Like over. Ha? Ate mo. Ay, nakita na pug ko day, grabe. Wapat na ko maliko ko tugko. Maliko. Like over day, nakita na pug ko niya day. Ako pa maliko pa. Okay. Maliko pa lagi pato nila sa madira mga 12. Tara siya day, og atindog siya day, sharog makakita pa ni siya nako. Day, wala na click ang bomba day. Unsa man yung bomba dire expired. Okay, perfect, love it. Ay, tara, finally day, nakita na nako. Okay, so mosaka sa tasakuan obo. Ay mo, mangnaog sa tabayot. Okay, mangnaog ta day. As you can see na mangnaog man tano. Of course, bayot mangnaog jud tadi kay namin sa ubos ang bayot. Like more feel ko, murag dapat mag-anak ko diri. Okay, di ba perfect, love it. Karon ko bayot kay nakagunita pa kog bomba diri day pado. Ikaw kay abnormalon man kagkaliwat day. Awad da, gaba bayot. Buto siya oy, like is this Tagalog. Ning buto siya bayot, pamati man. Inan jud ada sa mga pamati bayot kanang na, mga pamati day. Bayot na, adyo ko nyug sog day kay basta ako makakunit og bomba bayot na mang buto ang tanan bayot. Like is this Tagalog na lang talaga day. Tara, okay, perfect bayot. Like nindot ilang kuandri day no kay murag like OMG very creative kay ang gabuhat ani day. Diba? Like unsa ni septic tank? Adza. Okay, let's go. Okay, perfect, love it. Adza, diba? Okay, day, so okay, mga ambak tabayot. Ay, chares. Okay, so dira perfect. So i-place na to na dira kay para tara oh. I-place na to dira kay para masiradan tong kuanday abnormalo na bugs. Okay, let's go. Diri bayot. Naman ni switch diri tayo like. Diba, like nasirad to siya din nato siya kapamurikat bayot. Like kasi nasira. Ay, awad da galingkod ni Ergamora maniga. Oh my gosh, like gaunsa ni siya dahil like galingkod ni siya bayot na aray. Over naman sa animation na to, tina para bang murag ako may nalipong. Di ba din nasirad naman na siya bayot. Ayun, Screwdriver lang pala ang nandito. Oh my gosh. Like, is this Tagalog? Okay. Mamalik tabayot. Like, mabalik tag taas. Like, is this Tagalog? Screwdriver naman di ang naadiri. Like, abi ko mag, like, is this Tagalog? Charis. Adza, love it lagi ni ilang kuan dire elevator like is this Tagalog lang elevator. Hala oy ka-scary ba ni day? Uy dili man din ni direct da. Oh my gosh, murag mataga ko. Yaw. Hala unsa man ni te? Ana ra man day. Ana ra man day. Like oh my gosh, like is this Tagalog? Unsa ning gasiga? Ay, hala, day, naanap po siya, day, hala. Papansin lagi ka na ako, ay. Awa siya, bayot. Na parang gadadala na mag-flashlight, day, bisag dili ngit-ngit, diri bayot. Hoy, haya, ay, di mo na flashlight, day, kita mo na pangpakirig. Pangpakirig sa giti ni grandpa. Marag feel ko marag naadri ang abnormal na tambok. Okay, the revolver, bayot. Of course, the revolver, but marag naalig diri ang abnormalon ay. Hoy bayot, do you wanna play? Sagpaon ta karon makaingon jud kag do you wanna play? Okay, hala naka-remember pa ko unsa to. Hala ti unsa to, ti murag ana di ba to? Ano di ba to? Hala Ed. Ay, correct na siya. Ay, hala, kabalo ko. Okay, sakto.
Hala day ambot. Unsa man to di ay. Like OMG like is ay. Hala tit na siya diri ti ang jumbok bayot. Panabangi day na diri ang crop top day. Lay mala day kay wala na laser diri bayot. So kay mato tag ubos bayot kay no. I-place na to ning kaning pistol. Chares. Ay ang lingkuranan. Ay. OMG ang tambok day na diri day. Like oh my gosh, like chares. Hala bayot. Hawa na ma'am. Hindi pa piling artista ka? Himala ni igsuon day no kay kabalo mag proper hygiene, di pa siya igsuon day na kaon raman to bayot. Sige rag kaon day burot ng tiyan. Sige hubak siya bayot hala. Uy magka-virus ko day over. Di magka-virus ta day hala day is this Tagalog. Ano ba di mga country di sabi mga anaging diri di ay. Okay, wala na sila day. Thank you na lang ha. Salamat doc. Like is this Tagalog. Okay na atay ko Andri. Ay, unsa man na siya. Ay, like OMG. Ay. Okay. As you can see na gang. Okay. Tagak ra na bayot. Na po diri ang upaw, Diyos ko, kantambuka ka bayot halata bangi day, gikabuhi siya bayot like is this Tagalog. Ayo ba kadikot rito kada ra ba to siyang ilong. Yang ilong kay nahiwi ma'am, unsa man to pag retoki day katutong ko ano buy one take one. Maon na bayot. Huy bayot, I'm so hungry ka ma'am. Gadako na gani mong tiyan, I'm so hungry pa jud ka bayot haladay. Panabangi bayot. Pila man di ka kaldero imong mahurot? 5. I'm so hungry daw bayot hala pamati siya day pagkaog balas yot. Ay Ed. I'm so hungry daw siya day like is this Tagalog. Sa may na. Hala salamat na lang jud wa jug. Sa may day like is this Tagalog. Lamrag padulong siya ay. Oh my gosh, ang tambok tabangi panabangi ang tambok guys like is this Tagalog eh. I'm so hungry ra ba ni siya bayot. Hoy guys, donate na magpagkaon ani niya day kay I'm so hungry daw dayon na ulaw ko siyang lawas dayoy. Iyang lawas day pang buong barangay na bayot like is this Tagalog day like madepensahan na jud ang flood control ani day kung siyang ibangil. Mag-apil-apil po ni igsuon. Hala bayot an awad day. Away yung igsuon day kung unsa kadako day matabunan ko yung igsuon na slim. Like oh my gosh, like I'm so hungry daw bayot. I'm so hungry daw bayot kung naay bato na poy kawayan diri day yung igsuon. Bayot like is this Tagalog. Okay. Pahawaon sa nato sila day kay murag malumos jud ko sa baho diri which is wala ra bay bintana diri oh. Like murag malumos ko diri bayot kina. Apa igsuon niya gihubak. Bayot. Naitambal na day mo bayot try mong liog das. Wala siya side effect bayot. Ay naa di ay. Mo color ra imong kuan. Murag padulong lagi siya diri. Like oh my gosh. Like is this Tagalog? No. Why did I? Hala de asa siya. Oh my gosh! Like tabang! Chares. Like oh my gosh, like is this Tagalog? Like na ang mga abnormalon rebite og. Okay, so musa mga ta rebite. Sa may naa diri day. Wala day. Wa man. Web unta dili mo manaka diri bayot. Oh my gosh. Oh my gosh, day like is this Tagalog? Okay, wala siya day. Natay blockade bayot. Hala, ay bomba. Like bombahan na to sila day.
Unsa na effect ani day kung ano? Wait lang bi. Feel ko ma-blind sila bayot kapag ano? Kapag walang ilaw, like is this Tagalog, is this Bisaya? Daw I try to turn off the lights if maunsa sila day. Unsa lang reaction day like mabuang ba sila bayot, like masamutan ba sila kabuang? Okay. Okay ha, wala na ano. Like is this Tagalog na lang talaga ti. Okay, let's go ti. Like unsa man ni siya like oh my gosh, like malibat ba sila dahil or maunsa sila bayot? Ay makakita sila nako like hello, like is this like I Ed sila makakita nako dahil bayot kay mga libat man sila ma'am. Ala yawa natumba bayot. Ay makakita Japon sila nako dahil pero ako may di kakita nila dahil. OMG, like is this Tagalog? Like oh my gosh, like naparabang. Hoy, naparabang. Unta wala yung igsuon diri day basit. Hello? Ay hala murag diri man to. Diri. Okay, diri perfect bayot. So diri ta bayot. Diba like oh my gosh. Ang back day. Like kung saan ni diri day? Like, ano ba ang nandito? Like, is this Tagalog? Hala, ya. Pista! Day, natagak ko, day. Hala, day. Magdali-dali ta, day. Ma-close ang OMG. Like, OMG, like, is this Tagalog? Piste, oy. Yawa, lagi ni, ay. Piste, may sigkatagak, oy. Abnormal, oh. Wa na bayot. Nakasmell ka day. Unsay mga na-smell? La abri pa day, love it. OMG, abri pa. Like abri pa siya, like napa siya seconds. Like is this. Diri ma'am, abtak ko bayot kung kaabot ka diri bayot. Okay, let's go. I-place na to ni angkoan like. Okay, let's go. Ay, abi ko yung igsuon da. Hello, mura jud yung igsuon din ay niwang ni tambo. Diba? Like, oh my gosh. Abnormal yun. Dira siya naglantaw. Bisag na ako diri. Okay, hinahinay lang taday. Diba bayot? Hala si Mona Lisa. Madini bayot. Like Mona Lisa. Like OMG Mona Lisa. Like, is this Tagalog? Abnormal yun. Siyog kaliwat. Kanong dira man taon kagalantaw. Uy, nanaaman ko diri. Uy, na ang artista diri. Uy. OMG. Like, na para bang is this Tagalog? So sa may naadiri. Ay! OMG pa. Alo! Nakitaan ko sa abnormal. Oh my gosh! Like, ouch! Huy, ang picture ni Mona Lisa, wag niyong ganyanin, ti. Like, oh my gosh. Hala, bayot. Na napunta diri des silang presuhan ba na nag-flood control. Huy, nga nung nag-flood man diri bayot, asam lang pang control ani day. Diri man dapat ibutang ang jombok bayot ipa-vacuum niya ning mga tubig diri day kay para. Ay, Diyos ko bayot magka kuan ta diri day magka leptospirosis ta bayot. Hinuon kay sila man pud ang mga ilaga. O nga virus naman na sila day, di ba? Hello day, like ay. Murag iya man guning papa. Uy yan. Tawa siya bayot. So, mag-wait lang sa ta guys kay murag yun na kay wala pati kataguan diri day no. As you can see, wala jud tay like diri ta mo tago day like di ba wala bayot sa maglipot-lipot ta diri ma'am. Or magpakulong kag balik. Okay, let's go. Since wala naman sila day. Like oh my gosh. Like OMG, like is this Tagalog? Uy, asang ko. Lang asa sila. Taraday. Ang picture ni Mona Lisa, ibigay nyo sa akin, mga warka kayo. Day. Day, hala, day. Mutagbo po siya na ako, day. Bayot, ambi ng picture, ma'am. Kaya may karapatan, anak mo gunit, day. Wala kayong karapatan para humawak. Dahil I believe, iisa lang ang nagmamay-ari na to at hindi ikaw, kundi ako.
Del ako, si Lily Cruz. Okay, the pattern. Walay pattern diri day like is this Tagalog. Like diri di ba tong pattern? Okay, sa mina diri day. Wa man bayot. Nanimaho man diri, nanimaho man kalbaryo. Okay, so oh my gosh, like is this Tagalog? Okay, dapat diri sa nato ni butang de para di matagak. I-drop sa nato na dira bayot kay para di na mga tagak, ma'am. Okay, so unsa may next na tong adtuon, which is okay. Okay, atong wala na tuan kay kuan sa Pacific Ocean. Ay! Naa siya diri, ma'am, like is this Tagalog. Na po diri ang tambok ro, magtagbo na pud mi tong tambok. Like ay diri. Like oh my gosh, like is this Tagalog? Arabayot, rat poison day. Mo ni ang ilang ginatawag na glota sa ilaha day kaniday. No, glota ni sa ilaha bayot awa. Kirig-kirig ni ron. Like is this Tagalog? Awa bayot, like bayot, like ay, nakitaan ko day. Oh my gosh. Bayot, like is this Tagalog? Nakitaan ko sa mga abnormal. Sa Okay, so wala. Dari lang sa tabayot. Bayot, like is this Tagalog? Uy, bayot magbutang ramang kog pangglota bayot para mamuti pod mo, ma'am, like is this Tagalog? Yawa lagi asa din na siya day. OMG, bayot asa din na sila day. Nakakita lagi sila na ako. Kita sila princess. Oh my gosh! Naman dito yung halayaw. Sige. Day, uy, let's see man na sila day, uy. Like, nakitaan dyan ko nila day. Like, oh my gosh. Like, day na over sila day. Like, is this Tagalog? Okay, itong pangitaon kay ang button bayot which is asa na locate. Okay. Unya lang mo bayot. So, over man yung animation day. Oy, like na para bang. Ay! Wait lang. Okay, so anam-anam mo na to nagbutang day which is diri man na ibutang like diba, like is this Tagalog. Yawa, bait na madila dring abnormal day. Nag-unsa man kadira day nag-robing. Like, oh my gosh, like is this Tagalog? Is this Messiah? Like, oh my. Ay! Oh my gosh! Like, oh my gosh, like is this Tagalog? Gigukod kog mga irong buang. Like, oh my gosh! Chares! Grabe day, gigukod kog mga irong buang day, like is this Tagalog? Like na over natin na para bang. Sa may nadiri. Like ano bang meron dito? Ay kabalo ko day, nakoy alam. Nakoy alam day about this laser. Para mawala ni bayot, like is this Tagalog? Day first kay na siyang naunday like naiga ko andra day which is kana di ay. Which is manago ta diri bayot. Ana ra ma'am das moboto man na bayot kay maigo man na siya day like is this Tagalog. Awa day ha na mag like na sounds effect like is this Tagalog awa ha. Feel ko madamay kog kabuto diri day kay murag duol ra ba ko sa laser. Like oh my gosh. Like din nararamdaman ko na ang kalbaryo murag padulong na siya like is this Tagalog. Wa man day. Diri bayot on, diri day. Let's go. Sulod na mo day. Uy, yo nila day. Uy, like oh my gosh. Yawa day na apil lagi. Na-apil jud ko bayot. Hulod day, kas ano lang na akong yacht day.
Like, oh my gosh. Asa pa nagipamutan yung mga gamit diri, oy. Ay, akong pangitaon kay ang kuan. Just pangitaon ako ang kuan katong code. So matong pangitaon ka. Die. Naadri ang mga abnormal die. Like, is this Tagalog? Jawa, ayot, piste, gitrap man ko ninyo die, oy. Die, like, is this Tagalog? Like, oh my gosh. Gitrap ko sa mga buang. Like, as this Tagalog. Yawa, day. Like, OMG, day. Maabrihan madinila, day. Like, oh my gosh. So, katong pangitaon, katong kuan, katong pattern, o katong code. Okay, let's go. Can find nyo bayot awa day, makagunit lang ko tong plasma gun bayot awa. Chares. Buto jud ka ma'am, like is this Tagalog. Wala na sila day, let's go. Let's go day, atong pangitaw ng plasma gun which is ito sa kusina ma'am. Feel ko murag magtagbo na pod mi diri day, artista ra ba to sila? Wait lang. First attempt diri. First attempt, marag, wala. Okay, dari. Wala pud bayot. As you can see, wala to. Wala yung code die, like, OMG. Dari. Feel ko marag nasa kusina. Like, matutag kusina. Sa taas, diba? Like, day kusina, diba nila ni? OMG, kuya, wala na ako. Uya, binakog siya. Okay, wala, dari, die. Wala. Wala. Let's ulkit. Ana pag ko sa mga abnormal o asa naman po di sila. Tarang jumbok bayot hala. Ga-crop top ba siya bayot like is this Tagalog. Feel niya siguro over sexy na daw kay siya. But over ka-sexy man murag kag longganisa. Murag kag longganisa naghihikta og PC. Nanapod ang longganisa diri bayot. Like, oh my gosh. Like, sexy kay siya tay. Like, slim kay siya. But over siya ka slim. Like, na over ka ka slim bayot. Like, unsay mong sekreto. Hala bayot. Unsay sekreto ni mo day. Unsay sekreto ni mo day. King anong slim kay ka day. Tug-ani daw ko day. Kung unsay sekreto ni mo day. Kaya para maiwasan. Okay. Day, murag na siya diri day. I feel something. Yawa ka baho apo diri. Uy, baho mang tai. Ay! Oh my gosh. Like, is this Tagalog? Halagi atay day na diri yung igsuon. Day na yung igsuon diri day. Like, oh my gosh. Like, hello? Uy, ayaw sa pag magkapiha kay mag-ano pa ta diri. Okay, asa ditong pattern diri. Tara. Bali day ko bayot. Like, bali ko day. Like, day, bali ko day sa akong pattern. Murag na siya diri ay. Balik ko sa akong pattern bayot. Like, oh my gosh. Like, is this Tagalog? OMG, day. Okay, balita sa akong pattern which is diri day na day. Diri ana na siya day. Then dira. Diba? Like, is this Tagalog? Karon bayot kay handle day na ako'y plasma day. Karon bayot. Matitikman mo na ang paghihiganti ni Lily Cruz. Like, is this Tagalog? Humanda ka sa akin, ti. Humanda ka sa akin. Ngayon mo matitikman ang isang api. Humanda ka sa akin, bakla. Like, is this Tagalog? Like, ah! Nasya diri bayot. Like, oh my gosh.
Ay, red key na, red key din, red key, bayot. Bayot, oh, manda lang mo, day. Okay, okay. Kiday, dapat kukuha mo tayo ng lakas ng loob. Bayot, awad, day. Like, is this Tagalog, bayot? Like, mararamdaman talaga nila kung ano ang ginagawa nila sa akin. Like, day, maghihiganti akers. Like, is this Tagalog? Sabat, I'm so hungry na pod ka, ma'am. Like, is this Tagalog? Day, kung sige siya, I'm so hungry, day. Wala may, kapira may naadira. Day, sa akong giokla bilang kusina, kay wala may sulod. Like, unsa man nilang ginakaon? Kahoy? Sagbot? Balas? Like, unsa? Like, OMG. Like, unsa ilang ginakaon? Like, ano ba yung kinakain nyo araw-araw? Kumakain ba kayo ng damo? Chares. Yawatay na siya diri, day. No, dring abnormal na tambok diri bayot na. Si ko Andri, day, si sexy girl. Nawala man tong longganisa diri. Asam tong longganisa diri, day. Kaya dapat diretso ta dito, ha. 1, 2, 3, aura. Diba? Like, is this Tagalog? Oh my gosh! Naaman din diri ang longganisa bayot. Ang over ka sexy, day. Namura magputlong. Di po ta makingog putlong. Di kitaas man to, day. Nakana siya, day. Taas na tambok. Unsa man na siya bayot. Longganisa. Wala na siya, no. Like, is this Tagalog? Bayot! Humanda. Humanda, day. Kay magera ta, day. Ikaw, day. Wala, walay bala. Unsa may... I need ko... Ay, gas. So, okay. So, like... Katungkuan. Wait lang, ha. Like, kani ba? Container, hala, bayo taon sa na... Yate, wala ni pulos po ning plasma, day, day. Like, nangita siya container, bayot, like, OMG, like, unsa na container? Kana na lang. Oh my gosh! Gas daw, bayot, like, unsa na container? Like, container daw, day, like, legit, like, unsa na container? Like, container katungkuan? Or kani? Hindi man ni maubayo? Not the useless man na Japon ni bayot akong pag... Ara sila bayot na. Hala, huy. Bright pod mo. Yawa, nadakpan dyan ko sa abnormal, day. Let's see. Ay, charas! Oh my gosh! No, useless bayot. Useless. No, like the useless kayo kung pagkuhan-kuhan, day. Like, na para bang... Mayats, feel ko mayats ko diri. So ambak. Feel ko mayats ko if maambak, like, is this Tagalog? Okay, perfect. Love it. Dayon. Ay, dream man to. Like, yawan, day. Hala, dayat, should that die? Like, is this Tagalog? Like, oh my gosh, like, oh my gosh! Like, napapasabi na talaga ako ng... Like, is this Tagalog? Like, oh my gosh. Hala, bayot, ipakaon man ako atong kuan, day, bugs. Like, is this Tagalog? Like, like, oh my gosh. Hala, bayot, liwat kay Judy ang bugs saya, bayot, like... Hala, over. Over naman sa pagkain, timagin na game over. Chares.